Kublaya pi warok ki perlok ki wasnyau suk wow up yigi kubor wa palaha uniu channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi wa cha dat warok chi yung neida wa temsur ki yong he we de yap le uwi te hewan ini bajia we le pen he sur ki kamte yi yo ki ule kemen te ton up yigani kubor hatu wakut khanang wa yo tip iye wa sakhet te yokrum de open slam ton stangi chaki kubor ha iwi ni ijia wasnyau si iwada jia ha Punjab hei wada yap uwi manpa kadwa ka kurim pun khon yong o wa ki lengut ki wa hayung yong o wandaman so jor ki hadin wa mi I auri wa jor hajrong wa penhe sur waraki ite ijia to iwada jia haludiana Punjab hakatugas ngi bipar ya uti uwa yap dati pertu ya o kam udinu meta uwa lep hausan snem irta uwa kre malasngi we to le uwa na Madhya Pradesh ka kurim yong o kanajina ka walip hau ars nem irta ukipa yong o ulalu uwan rup house nem irta ubo yong o usedef wa ka kibe yong o karaimon daman soki ki pulit de ki daga kes penyab bru percha ya ki sangut we kite to umehat lal uwan Madhya Pradesh wa ki songut ki khon yong o wa kanthop ya usanje Shyam Kumar Sipahi Lal wa urajan ki wada yut na iti itaw hadin wada dep ki wotan yap ya uti umanpa te ka tu poi wan ich ki benta yong ka khubor wa nei idaw tem sur ki yong he nei liang u station house officer ka Shanewal police station upawan Kumar daong ukamni wa nei daw wa yo khon ka kong yong uti wa yap da ka khon kan thai kamte de le kmen ki dei wa tem sur yong he we heiti ipor da wan ulal wa so ngut ki khon yong o dep te pha pandam ki yaki wa tem sur kamte das dang iya auri wa jor hei wa ulal wa ki khon yong o da dat ki ya udinu wa ki wa hayung hasem yong o da udin wa ki moit hadi neite udinu da yap na u kadwa ka kurim wa ki lengut ki wa hayung yong o da man so jor ki da da ka kisten yap bru percha ya ki wa mkti Hasanewal police station ish nde mhoi wad udo uklam te ki prelok waro hadu kat once nya ma ka wo ap kani ka perthai kat nisngi du neibhah isur le da yap roy kat tu na ai te yusa da poi ipor wo ya bam para bro te du kini don hi ki khubor ki wakwa open snyau chapi ladam pu emu de pu subscribe your new channel snyau ba yi subscribe we ngat how to bell wa em he tu khnang wa yok ten cho pi yo yi khubor wa phala he kiten panar khuble chbon